Babu of course imyaka 4 muri The Choice ni imyaka myinshi cyane. Uyu munsi umuntu akubajije n'urugero turi kwiganirira gakubaza ngo Babu ubaye ugira ikintu hindura muri The Choice wowe wumva hahinduka iki? Ikibazo kirakomeye. Kirakomeye ariko mbaye ndugira ikintu hindura muri The Choice nayihindura platform cyangwa se ahantu buri munyamakuru wese atapfa kugenda uko yiboneye. Yeah. So which means ko ni platform nini abantu batagomba gutekinga for granted. Umuntu nayihindura. No, ndi kuvuga umunyamakuru yikorera. Nayigira platform ku buryo umunyamakuru yikoraho atahava uko yiboneye. Bivuze ngo nicyo yifuza mu giti ku giti cye nkaba nakimuha ariko naho atahavuye. What I mean. Yeah, tuvuge like, kakanya nk'iyo uhereza already namaze kumva ko The Choice ni platform nziza. So no ubwo urasaba like ikintu wacyahinduka like the owners gutanga respect iri full na liberté ku buryo umuntu yikorera ashobora kuhava byamugora. Kugira ngo uyu mukozi ntava ahantu bisaba nyine kumuha comfortability uko mubanye ndetse ukamuha freedom n'ibindi bitandukanye. I can give you example. Ukora ku isibo washoboraga kubona deal Jada akakumva akubwira ati iyo deal irimo amafaranga ino week ntabwo uri bukore akabya understanding akabyumva. So iyo rero ibari izindi mu bigenda uhereza umukozi n'ibindi bitandukanye ku buryo nyine kuhava kuko iyo bitagenze gutyo ahantu hahora ari pikinyeri niko nabyita hatangiza abantu